Batwe turi akuru banjorini bitawa Branches Kaberia chairman wa Njori wa division ya Kangeta division. Batwe akuru banjori twarere ntano ciare ciendelea ku kinya batana kiyume. Njori ne kilukirie mwaka wa 2004 ere wote ntano ciare endera muntu rotana ari nether ari kiyume ku Njori ne kilukirie buu batwi twarere mantu yotana tano ciari cia kilugire kinyo muntu atana kiyume kinya batwi Njori tugiakuga utanite no ora thirikari yengana na uwe kinya batwi no twengane na uwe turi Njori ku batwi twakilukirie buu twaina sababu nyingi muno rira batwi turi Meru kuri kiango kinya kia Meru kira kiokura kinya mira yari thiringiana batwi turi Miriti ni twakilukirie ni mana atano ni katiba yetu ya Mumeru ya Njori Encheke nye kiluka cia kinya katiba ene ume yake we kinya ende kinya ume yake kinya baba ya bangi no bakilukia yo katiba kinya lubetani ume yake ene no kilukitie bwayo na twi turi Miriti twakilukirie katiba ya kuwa utentano ciare na kinya mira dware ni kila ni mana atano lakini lubeta ya wete ni ana na twi turi ko ya Miriti na twakilukia ni mana atano. Okay, kuma bwe kwambiriria kuma bwe kuringa marufuku kwe bomba kwa arrest kana kwe bomba kuigiria atua utiwo twawata no ofisi yakwa nginya ni kwa ndene secretary yakwa wa ofisi yakwa utiwo muntu yari boto ofisi na kidare ya tukitha turayukia atua katuibacio na utheri nentu lakini muntu naburi ko ofisi secretary no tukandika buna tukagilukia na tukamenya kwingana noe endo tuwamba ko ofisi batu babu ya Njori de utegete megati ochunguza baratana no kabwetera report muno Njori ete ngumana ete na sorosoro nanga muntu akayo ki ofisi nento Njori ete tae kwa arrestianto ora wa thirikari kae muntu ya ofisi ne wena thina cia nduo kayo kaua ya batete Njori ete ngumana ugo kwa arrest ko wende poka kuria una manto ya bwethe no ithore no ntonya mwara itano na kae wangu cia kawaida mucie akethro akiura akitha mantu ya rais aunja tuko na manto no kae kiendelea tu na sheria cienu ciwo ikiriki itwara na masibu ento muno yo turarende itira iziari kuthira kuma turo kwa yo ento itwara masibu bakinya biwa twire ende masibu twacoka tukarende Njori renge ngakaria nde Njori osibo okura theta kana sabusibu tukamenya kenda tuyukia atua turi Njori. Okay, kwi kintu nto kirumi bwekite muntu katana watoikio ya Njori bakulukia bobu tu tutawire buu ni katiba ya magune ya twakilukirie buu ende buu no bo ya no torwa na wona jange ya Njori eri bietu mara binge muno no ro na wewe uthatharani lakini etenda ugurumana etarumanire ko ndike babonte batani mwangatha ino ndo baba watinya batani na mbina mirbo bashulikira mwangatha uteibo Njori iraisi nivukie ibo tukenderwa riu nkamenya tukathithia nento ntirero no ofisi yakwa tira mebo katuburi kwetha muntu agento woka ndetera ofisi ne buu tukamenya tukarona wona njira nyingi muno Njori njira nyingi muno cia kurwa wowe